sütün dərməyində tütsünü özgərtüge болады ekan. Biz balabaqshada do'stlarimiz bilan sütün dərmən, tütsün özgərtüge болады ekan zərtlədik. Kelesi bizim tecrübemiz tüsünü özgürtmemiz. Seni tüsünü özgürtkelim kelime? Endi şeye mıncerdi boyaldı. Hastarma. Stakanda süttü. Mıncerdi. Kalamda alıp üstüne aralastırıp koyalım. Yani ne kadar ufak mı diye. Kızı ala koy. Meryem, sen sütün qanday tusga boyaldi? Qanday tusga boyaldi, Meryem? Qanday tus? Qizg'al, boshlayapsizmi? Tusi o'zgarmadimi, Meryem? O'zgardi. Meryem, Medina, sen qanday tusga boyading? Sütün tusi o'zgarmadimi? Ya, o'zgardi. Idis, qanday tusni tanlading sen? Жасыл, жарайсың. Sütün tusi o'zgardimi? O'zgardimi, Idis? Ya, o'zgardi, dұрыс айтасың. Балалар, енді сендер үйде аналармен сүт тағамдарын жасап көресіңдер. Сүт тағам жасап көреміз бе? Кез келген сүттен әзірленетін тағамның түрін жасап көрсетеміз. Жақсы ма, балалар? Біз бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма? Енді осы тәжірибені үйде аналармен жалғастырасыңдар, я? Я, ал ендеше сау болыңыз айтамыз. Сау болыңыз. Dostlarım öz analarımın süt tağamlarını dayındadı. Сәлеметсіз бе? Біз бүгін өзіміз істейміз. Оған керек заттар: 1 литр сүт, 3 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ, 1 шай қасық тұз.